Дәресләрне башлаган вакытта гына түгел, кая гына барсагыз да, кая гына утырсагыз да, сөйләшер алдыннан иң беренче Раббыгыз Аллаһны мактагыз, Пәйгамбәребезгә салават әйтегез. Шул вакытта иншалла эшләребез бәрәкәтле, уңышлы булыр. Ошбу айлем мәҗлисенә җыелган мөэмин мөселманнарга Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһы Тәгаләнең сәламы, рәхмәт, бәрәкәтләре булсын. Арабызга тынычлык, иминлекне Аллаһы Тәгалә үзе салса иде. Я Аллаһ, я Кәрим, я Рахман, я Рахим. Рабби зидни илман, и Раббым Аллаһ. Синдә гыйлем бик күп. Шул гыйлемнәреннән безгә дә файдалысын бирсәң иде. Без дә ул гыйлемнәреңне алып, шуның белән кулланып яшәргә насыйп итсәң иде. Я Раббым Аллаһ, син хикмәт иясен. Хикмәтеңә насыйп ит, тел ачкычлары бир. Син көч-куәт иясен. Безгә дә көч-куәт бирсәң иде. Гыйбадәтләребезне кылырга һәм дәрес бирергә тел ачкычлары һәм көч-куәт бир. Я Раббым Аллаһ, без адашучы, хаталанучы бәндәләрбез. Кимчелекле, гаҗиз бәндәләрбез. Үзеңнең рәхмәтең белән хаталанмыйча дәрес иттереп сөйләп аңлатырга насыйп әйләсәң иде. Мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән һәр вакытта тәүхид дәресләрендә үзебезнең газиз иманыбызны, тәүхидебезне саклар өчен гыйлем алабыз. Гыйлем алмасаң саклап булмый. Кырдагы ашлыкларны да сакламасаң, саранчалар килеп ашап бетереше мөмкин. Банкадагы кисәңдәге акчаларны да сакламасаң, аларны хисаплап тормасаң, алар да көннәрдән бер көнне юкка чыгып банкрот булып калышың мөмкин. Өеңне дә карап тормасаң, ишелеп һәм шул үй астында калып үлешең мөмкин. Һәрбер нәрсәне сакларга кирәк. Саклаган вакытта ул Аллаһның рәхмәте белән саклана. Әгәр дә без аны сакламасак, ул вакытта ул югалып китеше мөмкин, янышы мөмкин, сынышы мөмкин, шәреше мөмкин. Шуның шикелле Аллаһы Субхана ва Тааля биргән иң аллы нигъмәт, иман нигъмәтен, тәүхид нигъмәтен дә без сезнең белән сакларга тиешбез. Һәм аны саклау юлларын яхшылап өйрәнеп алырга тиешбез. Менә инде бүген тагын мөхтәрәм җәмәгать бер аллы мәсьәләгә иншалла тукталабыз. Ул исә бәрәкәт турында. Безнең халыкта бәрәкәт дигән сүзне киң кулланып яшиләр. Бәрәкәтле мал булсын, берәр өйгә барып керсәк, бәрәкәтле өй булсын. Берәр кеше машина алса, кием алса, бәрәкәтле машина булсын, бәрәкәтле кием булсын дигән сүзләрне без сезнең белән гел кулланып яшибез. Менә шул бәрәкәт мәсьәләсендә мөхтәрәм җәмәгать, кемдер иманын, газиз иманын, тәүхиден югалта ала икән. Шуның өчен без бәрәкәт мәсьәләсен төрле яклап карап, ничек соң ул безнең иманыбызга заифлек китерә, ничек соң ул калбыбыздагы Аллаһы Тәгалә биргән аллы нигъмәтне юкка чыгара ала икән. Менә шуны да без сезнең белән өйрәник әле. Бәрәкәт дигән сүзнең мәгънәсе ничек соң? Бәрәкәт бит ул гарәп телендәге сүз. Ләкин ул безнең телебезгә дә үтеп кергән һәм безнең халык та аны киңиттереп кулланган һәм хәзердә әле аны
Qaysı bir kişiler anlıyorlar hem bereket diyen sözünü kullanıp yaşayırlar. Asılda bit ol, etkenimse garip sözü. Bereketinin ma'nasını çıksan alay bolsa. Bereketinin ma'nası bizning tilde fayda degan söz. Adam balası her vakitte fayda, üst faydası eşen en birinci kaydıqırda. Fayda, her vakitte anarga fayda bulsun. Malına da fayda bulsun, üzüne de, iyine de, bütün nersesine fayda kilip dursun. Faydalanır eşen fayda bulsun deyip, ol her vakitte kayanına bulsa da faydalı iş işleyim deyip, ol kişi dünyada yaşayanda tırışa, faydalı iş işlerge tırışa. Lakin şu yolda yürgen vakitte özünün imanın da yoğaltışı mümkün iken. Elbette faydanı biz sizning bilen izlerge tiyişbiz. Lakin şeriat kıssalarından çıkmayışa, eğer de biz şeriat kıssalarından çıkmayışa faydanı özümüzge, tenimizge, selametligimiz için izleybiz iken, o vakitte biz ecirli bulabız, hem doğru yolda bulabız. Eğer de indi faydanı başka yerden Allah-u Teala tenkitleyen urunlardan, Allah-u Teala haram kılgan urunlardan izlesek, Allah-u Teala ırışkan, ondan bereket izlemegiz, onda bereket yok deyip aşıktan aşık eytken urunlardan biz izlesek, o vakitte yalgışkan bulabız, hatalangan bulabız, hem günahlı bulabız, qaysı bir vakitte imanımızdan mahrum bulup kalabız. En birinci biz mümin Müslümanlar nerseni oyluybiz? Özümüzün aziz imanımız turunda oylarga tiyişbiz. Çünkü tevhidin imanın bulsağına başka amel ibadetler kabul buluna sebep bula. Eğer de imanın tizik bulmasa, tevhidin bulmasa, o vakitte bir nindi izgilgin kabul bulmay. Şunlarga göre biz kalbimizdeki tevhid turunda en birinci kayıgırtırga tiyişbiz. Mana endi bereket meselesinde nerseler aytib bulasın. Elbette muhterem cemaat, et-teberruk el-meşruk lahu enva'. Şeriatta ruhsat etilgan teberruk bereketler alar birgine türlü tügül. Qaysı bir ağzımızdan çıkan sözler alar bereketli buluşu mümkün. Qaysı bir özümüz işleytirgan işler alar bereketli buluşu mümkün. Qaysı bir urunlarda bereketli buluşu var, bereketli urunlar var. Hem qaysı bir zamanlar, vakitlar, bereketli vakitlar var. Hem qaysı bir rizıklar da bereketli. Allah Subhanahu ve Teala hemenin Resulü mana bu rizıklarda bereket var deyip bizning işimizge tişirýär. En birinci şeriatta ruhsat etilgen bereketler turunda söyleşi gelin. Sözler dedik. Muhterem cemaat, ağzımızdan çıkan sözler qaysı birleri bereketli. Misal için Kur'an okun. Kur'an okugan vakitte biz bilemiz. Ol Kur'an'ın bir harfini okuyturgan bolsan, onun için 10 sevap bulatırgan bula. 10 tapkır faydası kübrek.
Мындай сөзгә караганда, гади сөзгә караганда. 10 тапкырга артык. Мындай сүзләр инде аның әҗере дә булмаска мөмкин. Кайсы бирләре өчен тәнкыйтьләшмешең мөмкин. Чөнки харам сүзләр сөйләшең мөмкин. Менә инде Куранны әгәр дә укысаң, Куран аятларының берсен һәм шул бер хәрефен генә укый торган булсаң да, ул шул кадәрле бәрәкәтле икән. Аның өчен бер хәрефе өчен генә 10 савап, 10 әҗр була торган була. Мөхтәрәм җәмәгать, Куран ул шифада. Кешенең тәненә сиххат сәламәтлеген арттыра ул. Бәрәкәт. Аллаһ Субханаһу ва Тааляның Куранын укыйбыз икән, ул безнең үзебезнең тәнебезгә дә, гаиләбезгә дә, бөтен җирләребезгә бәрәкәтле икәнлеген Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. ومن بركات القرآن أن الحرف الواحد ب10 حسنات. Bu Allah Teala'nın Kur'an'ı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerse diyeyim? İqra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. Kur'an okuyuz, ol şefaatçi bulup kile, sizni yaklayacak. Ya Rabbim Allah, bu bit mini okudu. Mana endi sen kişer deyip şefaat kıla turgan bular. İkra'u suratul Baqara fe inna akhadhuha bereketun ve terkuha hasratun. Baqara suresini okuyuz di. Onu okusanız ol bereketini arttıracak. Bereketli turmuş bulacak. Eğer de siz onu okumasanız hasret bulacak di. Hasret bulacak. Baqara suresini okuyuz. Muhterem cemaat. G'ilm alu, g'ilm taratu, bu da bereket. Endi o'rinlarga keltirgan bo'lsak, bereketli o'rinlar bor. Misol uchun mescitlar, Alloh subhanahu va taolaning yurtlari. Bereketli o'rinlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, eğer de bir kişi mescitke kilip namaz okusa, farız namazı turunda söz varam. 27 mertebege onun ecri artığıraktır. Nefil namazların iyide oku hayırlırak. Nefil namazların iyide okusan 25 mertebege artık mescitte okuğanla karavanda. Anda kiresen şen, nefil namazlarını şunun için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyine qaytıb okuydu. Hem iyilerigizni qabir qılmağız degan hadisleri de var. Yani iyigizde de namaz okuyuz. Eğer nefil namazların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinde yine kirib okuydu. İyinde okuydu. Çünkü iyi yakın idanın. Bu indi Bukhari, Müslim'de kelgan hadislerde. Sünnet namazların ide oku, nefil namazların ide oku hayırlarak 25 mertebegen. Farız namazların mescitte oku hayırlarak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine qaraganda Allah Teala'nın yurtunda Beytullah'ta eğer de bir kişi bir rekat namaz okuyturgan bolsa 100.000 rekatga tegiz bo'la turgan bo'ladi. 100.000. 2 rekat o'qisa 200.000 rekat namaz o'qiganga tegiz bo'la turgan bo'ladi. Hajilarga bu so'zlarni aytamiz barg'ashtin. Alarga aytamiz, Alloh taolaning yurtuna ko'proq barg'iz. Bir rekat o'qisan 100.000 rekatga to'g'ri keladi. Qaysi birləri anlamaysa, 50 qaylarda yeriler, tağut işiklərində yeriler, to bir tağut işiğine menip namaz okuylar, to ikincisine varıp namaz okuylar. Allah-u Teala'nın Peyğəmbəri aytgan söz bitində bizə dəlil, təqlərine dəlil yox bit. Təqlərine dəlil yox.
Şunlarga göre muhterem cemaat, biz eğer hacga barabız iken bereketli yerde Allah'ın yurtunda namaz okurga tiyişbiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidinde eğer de okusan bir rekatke 1000 rekat bulam ecrin. Eğinde Mescid-i Aksa'da bir rekatke 500 rekat. Aman di mescidlerde mesela Şallı'da, Tataristan'da, Ciristin'deki başka mescitlerde bir rekatke 27 rekat yazılatırgan bulam. Allah Teala'nın mescitleri bereketli orunlar bulup sanalam. Anlarısın Garefe bereketli orun, Muzdalife bereketli orun, Mina bereketli orun. Bunlar barısı da bereketli orunlar. Bu yerlerde sadaka versen, namaz okusan, izgilik kılsan, barısı da artık bulup yazılatırgan bulam. Anlarısın bereketli zamanlar var, vakitlar var. Siz indi bilesiz, işitkeniz var. Şahr-ı Ramazan ayı bir bereketli ay. Allah Subhanahu ve Teala roza tutuşlarının günahlarını kişirem. Leyletül Kadir Leyletül Kadir Ramazan ayında ışırıytırgan bir kişi, bir tün. Bu bir bereketli. 1000 ayga tigizlene. Eğer de bir kişi şol Leyletül Kadir kişisinde gıbedet kılıp çıgayken, anın gıbedeti 1000 ayga toru kiletirgan bulam. Anlarsın şahr-ı Zülhicce ayı bereketli, Cumga günü bereketli, tünnin işinçi ilişi bereketli. Bunlar barısı da bereketli vakitlar muhterem cemaat. Anlarsın rızıklarga kiletirgan bolsa, qaysı bir rızıklarda bereketli. Mana şeriat bizge, işibizge salgan, işibizge tişirgen nindi rızıklar sunalar. Zeytun mayı bereketli maydan bulup sanala. Allah Subhanahu ve Teala'nda bereketin salgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bulaydı. Kulu az-zeyte vedhinu bihi. Fe innehu min şeceratin mübareketin. Siz zeytun mayın aşağız. Hem ana ortkan yerleringizge sirtigiz. Çünkü ol bereketli ağaçlardan. Ve-tini ve-zeytun diye Allah Subhanahu ve Teala. Ve-tin ve-zeytun. Zeytun deyip zeytun bilen Allah Teala ant etip eyte. Ol bereketli. Anın mayın işsegizde hem tenigizge, ortkan yerleringizge sirtsegizde inşallah şifa tabarısız nasip bulsam. Ana aşağız ol bereketli deyip. Hemen narısın biz indi biliriz el-habbetü sevda mine bu çorni timin mayı. Timin mayı da bereketli. Fihi şifâun min kulli dâin illa sâmdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi bu. Ol timin mayı muhterem cemaat bütün türlü avruğa da şifa illemeger ağuğuna işsen ağu kapsan anargağına şifası timidi. Bütün türlü şirlerge anın faydası var deyip Allah Teala'nın Resulü bizning işimizge tişire. Onlar zemzem suya bular barısı da bereketli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zemzem suyu turunda bizning işimizge de tişirgen. Anı işsen hatta aşısı da kelmeyi, kaçı bir aşısı da kelmeyi. Bular barısı da bereketli bulgan rızıklardan. Demek bizning bereketli vakitlarımız var iken, bereketli rızıklar, bereketli urunlar, bereketli sözler var. Şeriat kıssasından çıkmışa biz bularını kullanıp yaşaytırgan bolsak, o vakitte biz ecirli hem sevaplı bulabız. Lakin muhterem cemaat, qaysı bir kişiler
bereketli faydаны şeriat görsetmegen, şeriatta eğitilmegen urunlardan, yerlerden, nerselerden izlep yeriler. Misal için ağaçtan, taştan, kabirden hem şundi nerselerden bereketler sırav. Bu şirk. Bu şirk. Bunlar indi bitinisi delillengen. Şeriat delilleyen. Eğer de biz yaramagan urunlardan bereket sırıbız iken o vakitta bizning kalbimizdeki bulgan Allah'ı Teala birgen, bir tiyinsiz birgen Allah nimetini, tevhid nimetin, iman nimetin biz özümüz yukka çıkargan bulabız. Tevhidsiz kalabız. Kılgan ibadetlerimiz birisi de kabul bulmay turgan bula. Tevhidimiz bulmagaçtan. Mana şunu muhterem cemaat bilirge tiyişbiz. Misal için min bir vakitta Bukhara'da okugan şağımda biz bir kabir yanından ötüp baratırgan idik. Hoca Bahauddin diye. Elbette ötüp barı ol haram tügel. Hatta Hoca Bahauddin'nin kabri yanına da bara alabız. Eğer de biz onu ziyaret kılıp dua kılı niyeti bilen hem ölümünü işke tişiru niyeti bilen barsak bütün kabirler yanına barışımız mümkün. Lakin qaysı bir kişiler onda başka maksat bilen baralar. Biz de bir vakitini bargan idik Hoca Bahauddin diyen kişinin kabrine. Hem şunun yanından ötüp barganda bizning Sadriddin Qari okutuşubuz Kur'an'ı yatlap algan. Hem ol indi gadette her vakitta şalma, şapan kiyip yeriydim. Ustaz olgaçtın. Mana şol şapni muhterem cemaat bizning ustazımızны Sadriddin Qari ol vafat buldu indi. Şunu görüp aldılar da kabir yanına jıyılgan kişiler yegire şol Qari'yız yanına, Sadriddin Qari yanına jıyıldılar. Hem barısı da bereket deyip ustazımızın şalmasına serteler kulların, onları özlerinin tenlerine, şapanına, bütün yerlerine, hatta şunun haklı köp kişi jıyıldı, qıtqarıp alıp kalı da ağır bulup koydu. Bereket deyip kişini ötüre yazdılar, tap gite yazdılar. Menen indi nerseler var dünyadan. Bu İslam dininde, şeriatta yok nerse. Elbette Muhammed peygamber, ol peygamber. Onun taharette kalgan suyu da bereketli bulgan. Onun mangayından çıkan tirisi de bereketli bulgan. Onun tekrigi de bereketli bulgan. Lakin başka kişiler bit, Ebu Bekir Siddiq da, Ömer Osman Ali da, hem başka tabiinler da, ustazlarda da birisinde de bereket yok. İlla meğer Muhammed peygamberde gine bulgan. Allar mene yalgış allar. Muhammed peygamberde bereket bulgaçtan, izgilerde de, evliyelerde de bereket var deyip, alarga yavaşıp, kulları bilen sırtıp, özlerinin tenlerine sırteler. İmeştir alardağı fayda özüne küşe turgan bulam. Mana şol Hoca Bahauddin kabri yanında bütün kişi jıyılgan, barısı da kulları bilen şol kabirge tutungan, kabir taşlarına, tirbege tutungan, hem barısı da şunlardan bereket sırap turalar. Elektr temir şıbgı şekilli tu gütkere deyip, bunun astındağı kabirden, mana şol taş arkalı mina bereketi köşe, faydası köşe, benim bütün şiirlerimni berip çıkara, şiirsiz kaldıra, hem min anlarısın bala da taba alamın, hem min anlarısın bayda bulamın, selametligim de arta deyip, şol kabirge tutunalar, kabirdeki tirbege, andaki taşlarga tutunup, şolardan bereket sırılar. Allah Subhanahu ve Teala bereketinin kaya ikenligin anlatkan, muhterem cemaat.
Ләкин надан халык белмичә үзенең иманын шуның белән югалта. Укымаганга күрә, өйрәнмәгәнгә күрә ул үзенең иманыннан мәхрүм булып кала. Үзем дә бер вакытны Мәккәдә булганда, шул Үзбәкстаннан килгән халыкларның берсе, син Мәккәдә укыйсың икән дип, миннән бәрәкәт сорарга тотынды. Куллары белән тәннәрмә ышкып, үзенең тәненә сөртә. Булар барысы да ислам динендә катгый тыелган. Бездә бәрәкәт юк. Бәрәкәт Аллаһта, бәрәкәт Кур'анда, Аллаһы Тәгалә күрсәткән урыннарда. Кайсы бер ризыкта да бәрәкәт булышы мөмкин әйткәнемчә, һәм ашаганда да. Әгәр дә без җыелып бергә ашыйбыз икән, бер табактан, анда да бәрәкәт. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, уртадан ашамагыз, кырыйдан ашагыз табакның. Уртасында бәрәкәт дип, бәрәкәтен бер кеше генә алсын да куйсын дими, һәммәсенә тисен өчен кырыйдан ашарга кушкан, ашаган вакытта да. Булар барысы да, мөхтәрәм җәмәгать, иманга зыян китерү генә түгел, имансыз калдыра. Әгәр дә бер кешенең башында шундый фикер була торган булса, менә кешедә бәрәкәт бар дип, я булмаса каберләрдә бәрәкәт бар дип, бу әүлияның кабыры янына барыйм әле, кабыр ташларына кулым белән тотыным әле, һәм ул мәйет белән тоташыйм әле, ул кабыр ташына тотынгачтан, ул мәйеткә тотынган шикелле буламын, һәм миңа анардан бәрәкәт киләчәк, һәм минем тәннәрем сызламас, сәламәтләнер дигән ният белән эшләшә. Бу имансыз калды. Имансыз калды. Аллаһы Субханаһу ва Тәгаләнең биргән ниғмәтен югалтты. Мәсәлән, бер шәйхнең калган ашын миңа аның файдасы тисен дип ашап бетерү. Бу да ярамый. Әлбәттә инде ризыкта бәрәкәт бар, ләкин шәйхнеке калды дигән ният белән түгел. Ризыкта бәрәкәт бар. Шаят ки ул ахыргы ризыктадыр, ахыргы бертекләрендәдер бәрәкәтне. Шәйхтан калган өчен түгел, Аллаһы Тәгаләнең пәйгамбәре безгә әйткән, ризыкта бәрәкәт бар дип, бергә ашаган ризыкта. Шулай дип ашарга кирәк. Мәсәлән, кайсы бер кешеләр шишмәләргә баралар. Менә бу шишмәнең суы изге шишмә дип, шунардан эчәләр. Әгәр дә шуны эчсәм, мин терелеп китәмен, һәм саулыгым, сәламәтлегем арта дигән ният белән. Юк, анда бәрәкәт юк. Зәмзәм суында бәрәкәт, анда шифа. Калганнары берсе дә изге су дип әйтә алмыйбыз. Без бит аны билгеләргә хакыбыз юк. Менә бу изге шишмә, менә бу изге шишмә, менә бу изге урын, изге биләр шишмәсе дип алай әйтергә ярамый. Аны бит без билгеләргә хакыбыз юк. Аллаһ һәм аның Расулы билгеләгән нәрсәләр генә бәрәкәтле була. Алар бит законны язучы, без яза алмыйбыз. Әгәр дә бер кеше менә бу изге шишмә, менә бу шишмәдән кеше эчсә терелеп китә дип әйтсә, ул бит закон язучы була. Ул кеше имансыз кала, әйтүче кешедә, һәм анарга ышанучы кешедә. Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә Нәҗм сүрәсенең 19-20 аятларында Әъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим Бисмиллаһир рахманир рахим Афарa'aytumul Lata wal Uzza wa Manata ath-thalithata al-ukhra Bu ayetning ma'nosi nechik? Lat, Uzza isimli sınımlarının hem alardan başka işinçe Manat isimli de fayda birdi mi? Yok, hiçbir kaşan fayda birmedi diye Allah Subhanahu ve Teala. Siz alarga kullarınız bilen ışkıp tenlerizge sirtəsiz.
Onlar bir kaşanda fayda bire almay. Efera'aytumul lat. Müşrikler sınımların şulay isimlep, onlarga gıybedet kıla idiler. Gıybedetlerin inkar kılır için Allahü Teala onlarga, ey müşrikler, Lat, Guzza, Menet diyen sınımlarınız fayda birdi mi deyip soradı. İnkari halde, inkar kıldı. Yok, hiçbir kaşan onlar sizge fayda birgeni yok. Lat dibeytile ol Taif'tagi bir aktaşka. Mekke'den yirak tügül Taif diyen bir şehir var. Ol tağ başında anda jeykeni de muhterem cemaat bizning jey şekilli 90 mına şakırım bulsa da Mekke'den jey kışı kış şekillerek anda da kar da yağa hatta salkın bulan, buzlavık bulan Mekke kırıyındağına özü buna şol Taif diyen şehir var 90 kilometre gına buna şol Taif'tagi bir ak taş ol taşның kırıya tutulgan hem anarga müşrikler saklar için sakçılar da koyganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şa'ba oğlu Mughira'nı jiberip onu yok ettirgen. Şa'ba oğlu Mughira'nı. Guzza degeni ol Mekke bilen Taif arasındaki Quraysh kabilesi gıybedet kılatırgan ağaçtan yasalgan sınım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid ibn Validni Mekke'ne Müslümanlar öz kullarına düşürgen kenne jiberip onu kestirgen.